check. Okay. Đây lẽ cái bao mì live session anh vẫn tạo hết tê. Check. Hello, check. Hay là phát anh vẫn tạo tin. Tuni Sunday special live session a hung zau ho zo si na bon chawin pakai Krista minin ka hin lim chi ke no vene hi tunia hi thu man tam ta te ho thu poi mo ta te ho ini ke ho lim ke dingo hi in pathian thua ko na adi a pathian thua ko na itabanga ke kho kha na ene diu ham ti hi ke le evangelist ni kong ke ho lim dinga hi in ji chun ama sa pe na dingin evangelist ni hi ka hin lim no min amani zong phat man tam ta hin pi thei lona boin he zong le phat man tam ta te ho hin pi thei lon je in mani chunga ke pa thu ka sayin ama sa pen penin amani limna in bol hetin ama sa pena ding in evangelist Sonneo le evangelist Jangboi amani ka hin lim masane he ke pa me bon savina velin kain lim su ke ki ve evangelist Jangboi zong in lim ki nu ve no ki zana min khat ve lim na thu ka hin sayo hello na phone chu tung jang ta dio khat ve chom cha khat hung ki su tu ta ding na ka video ve avai yen o me na video the phone chu ai le among ki su to ke lanin tu ni ani sei dingo ne thupi highlight hin bol wang vein ka ting ama sa pen ani sei diwa i dei so chu pi ham tia hele ama sa pen number 1 ai sei diu chu pathian lagau thing chung chang hi in sei ding wa hi in to i topic ngova tu chunga in sei diu wa hi chi poi mo ka san ji chu ni nung a hi to ke hlana hi ta san cha te Christian cha te in lagau hin khoi man nawa elwa le hobung sung gam sunga ithil to te ho adi de al hagau thu hung hi ting le het dewa poi mo ma khat a hi in hi chu phem te le lagau chung chang spiritualism chung chang thu hung heding hi in van bible jun van noi mi zo se hi satanin al hepla hetai atin hi ele hi chin hepla na chu itabanga ki lem la ham i chu i het ngayin hi chin hepla na ko na chu iti hu do ayum thei di ham iti so chat thei di ham ti chu het angai ki nin ya chu satan na to na hepla na hi chi spiritualism erol spiritism hagau lamdang na to na te ho at ki hepla da ho hi diabol doi ho ko na ki hepla da ho hi itabanga diabol na to ham level e tu ni het thim thein ne se level 1 2 3 4 ta kan sei ding o hin e ho in het thim thein ding me wa chu level a kan koi di o hin aban ting le i gam sung wa ki thang ma GMFDI te GMFDI muna thu phun hung pa khu mi sunga thagau thing hung lu na ama chun thu a hin sei ti pa khu athu hil ho lamkai ho pastor hon ipian seivam tele Ezekiel bung ni chang ni khu quote a bolovin
he chi Bible cha mangcha hun lagau thing mi sunga alut theye ti in thu a hin seven hi chi ka hin don bud ding o hi te ni chu main topic heading hi tu nia he koi tabang thu do poi mo tan tan Mijouse in head diwa poi mo o ma hele comment a chun question hin ta divin ka hin tim kin en hi ele tu hin evangelist poong lu thelo ham piti ham ele tu hin ama sa pe na dingin hichi Ezekiel bung ni chang ni a hi ipi kisayam ti hi new khat Mijouse ni het thene devin hin simwang veng kating English a kan simding ai pawan new khat kan le do mai me de hin tin Ezekiel bung ni chang ni a chui sima hele then the spirit entered me when he spoke to me and set me on my feet and I heard him who spoke to me atin hi lagau chu kasunga ahung lu nin atin na Ezekiel lagau chu kai koma thu ahung saya chun kasunga ahung lu tan set me on my feet ka keng ai din sa in I heard him who spoke to me ka koma thu in sei pa chu a o ka zai atin hi chi Bible chang hi pastor ho GMFDI tu phun lam kai ta san ho ama ho khun hi chi Bible chang hi akhu novin mihim sunga lagau thing lut theye hi ji chun GMFDI mona thu hin phung pa babert sunga lut hu lagau thing a hi ati ve na hi ele ichi hi chan gaya di na savam viewer ho zo sin zo angai ho zo sin zo ana gel vin lang evangelist nia ko na amani in pathin thua ko na itabanga tu nia e hil no mavam chi hi kahin do ding hin tin ama sape na ding in evangelist Sonneo ama hi phat hin pi kating hi chalai aba GMFDI tu phun in ta san pastor hon claim a hin bol pau hi ichan ge ya Bible to ki to am di am ai lawa le itabang ham nangma hin sei ding in phat ka hin pi masa e za thei ba ko ki za thei na chuna ki zai Bible chang hung ki sim do zia lei to la thila pu tong ki me be gu ji kan we za ji na ai thelo ke ki bol in Dr. Hegin in ama sain athila pu le kha suani sim do ta na thu phone ba chu ai lei chi thila pu chu ni pi ne se mi tia hi le ke hi Bible am lo pa ka he ti cho ke hi Bible am lo pa ka he tia ai le Bible am lo pa cho mon Bible to su be tu te ni ang ku chu ve ti nga hi le a pathian pau sa nga ching zo gu to ki lo ji a ching ngong ching zo mai te si thilong ngol khat ung kil he mai e su na aya chu Bible am lo pa nong le pa ho ki hian ding o amo in Bible to su be te ni ang gut lo di hi tu nya ka tip mom na hi ya chu cái mà nó họ cái này hắn lệ nó cái này câu này cái chút thiệt cái này xuân pon trong lại cái mà Bible làm công bồi thì cho ai cái đó đi vào tôi nhà có xảy ra nó mà gì Ezekiel bung ni trang ni na penny sim ting ai aman cái giả thua xảy phát đến cái sung ngã hagao hong lột đến cái mà kem phang tên in ai din sa tai cho lại cái mà cái giả thua xảy cho cái ngày gì này Ezekiel thiên gao hi cho context sivet ting ai lệ Babylon te su changa anum lai ta wa Ezekiel thim gao pai thim gao de ani ko na khat nam chuni ya chu chalai mo na hi ve ti ngai le pa thim Ezekiel thim gao pai prophet adinga anointable good nai ele chalai mo na hi i ve ting ta le kasunga la gao ong lu de ti ni chi kasunga la gao ong ne ki ti to ni chalai ya abu thi khat ga te ka ding ki chu thili the na ni chi pa thim thu hi ngai in chilanga khu thila pu ki phun nai bo is doesn't pathin thu me be mong lo ding ai itlaya hi thirkhat man se pin kating kasunga hagao ang lu ne ti cho as he spoke to me the spirit entered to me ati and set me on my feet and I heard him speaking to me ati ya chu chlai mo na pathin lagao ki ti hi la ti ngai le si Hebrew pawa akisut namuna chu ro akiti cho
this like spirit kiti roa kiti hichi roa kiti chu English simple translation ham elole a simple am tida ta kichi sana translation na chu bread elole wind ti na mai ta bangai ya chu Ezekiel thim gao pa chu ala sit lai ta le pya thaba yam lai ta chu pathinin ha na hin pikit ati nai pathinin ha na hin pikiden he ja chu amma chu adin to sa kira pathin o ho chu ngai sa ding pathin o ho chu ipi siam ti pa chu a het thim na pathin a hin ko na context mai ya chu chalai mo na hi ama context ta spirit pe ni Ezekiel in tha na nei in ha nai nei lo ke de ti na mai mai boy oh hi chalai het healing on poi ya chu hi chi mo hi chi adi dia e Bible hi ibat dingai le version tam ta ka ko ma thui ke la version chum tam ta ka vet ji is like version khat NET Bible a ko ibat dingai le ama English translation ako na ma ama NET Bible ako winds came into me ticho the winds came into me ticho ingai to ai le hui chu elo breed chu kasunga ang lu ne ti yeng so ya chu Bible is jo say nai Ezekiel thim gao pa chu ha sa ki de boy pathinin ha nai hin pi ki de boy ti nai boy besana sim tila chu pathin Adam Eve ani simai Adam asim masa in ichi Adam pen chu lei nganin bon hoi hin simin alim le agong hin sim to in a chei na in pathini chi mi pa chu asunga hai na hu a halu pe ti chu ichi hai na hu an halu pe le ta sa cha thelo pen chu activation hung chi cho sim bang khu for ai tu lu ting ta le active nai lo ai ba nga cho bone scale radiation hung ji bol cha ya ama due time due period hong lin ting ta le chun sim chu activate hung ni cho ichi ta banga chu pathina dama sim pe ra chu a hu ha khuma hi le ichi mi him chu mi him hong hi tai ati ya so two components se amane in pathini mi ma sim pen chu lei ngan to ama hin na hu aza suizi ya chu slai mo na Ezekiel thim ga pa adi ta chi ve tingai le NET translation sai bonga chu the winds came into me ati pen chu a hin na tha be rong lu ke tan ya chu kading do in pakai in engan si na ma chu na tong ina ki ku ka hitia Ezekiel thim ga pa na mas pe na chu tha nine nei do pen chu introduction to wa ka sai do mong pa nei chi context chu cái bà mi evangelist Jangboi zong ama phat hin pi kating na video hi atung a white na kin na han ke su to te den lang ala ke pa mi evangelist bon hin sei ta in chalaya spirit ki sei hu de sei da GMFDI munawang chu ele like poses se chu mi khat hung lut chi hi isei te diu ngai he tu ni hi no nang ni jong lung thi ma hong ki ngin lang ave hon jong hoi tan hi ngai ve lang na aji chu hi it's a big claim hi ama ho in sei da pan sat na lit ta aneu khat a hi hi scan sei chit mong the Bible in ep ham spirit sunga lut mihim sunga lut na ki sei ta banga kilang chu ep ki sei na mong ham te scan sei chit te diu hin video khat hin vet sa wang ve ing ka ting holai am hitam okay chala hi ve leo chen na na mu di we in chala ya video chu pathin laka ama ta he ni na le ban til kilo ka za ho kan sol ding hi ati ho se to he an sol hi ngai leo chen hi cha video kan vet sa de he nang ni na mu han de ka ta sane chala claim hi phem te hale ama ho chen babar sunga hung lu hu pathian lagau thing a hi atiu chu aji so Bible in jong hi tin se ta chom hon claim abo lo hin ele ahung kila adan mong hi ve leo chun ama sunga lut hi abula itabang lagau lut ham mon lagau thing ati wang ba na itabang lagau hung lut mong ham ti hi anave leo chun chula hi mu thein omin chला hen vet sa engkating si ve leo chun babat hi hung ki zong lu chu
cái dòng luôn là hồ dòng hello ima dòng hello na kita hi kitu de du chu ita banga ngai ven ne suna hong sa si chu ai tan thua na ngai oti ati sa na mo ve ti sunga lu thu ko ham chan pre mo cái món cái hè cái sao là nấu một việc gì cái sao nấu một hôm anh cái sao hi vô bát thiên sao thì hi về bọn sao bên cái số cái gì background nào của sapang hòn at thổ bị kiện tôi nên cái nụ cái đó cái bằng anh nó bát thiên bên cái gì nào cái phung đấy ngã nó có mà install rồi hết đi chứ nó mù hơn để cái tạ sen anh nung á cho background nào cho sapang hòn ha thì cho thổ bị kiện hình na bát thiên hi là sapang hòn cho cái đen mấy thế lần khana gã xây tiếng anh lại cái gã xây nôm chứ tọt tọt bằng tạ tọt gã xây lại cái gã xây nôm chứ ipil hagao hầm hung lụt chứ nè number one na tu chân gai hi hagao thieng hung lụt tiếng ai là babar chunga khu mà khu thế xây da Sonneo eventually Sonneo bên abu thiệt tiền thì họ man thấy lo vegetable state hệ chỗ vegetative state hệ chỗ man thấy lo cho ta họ kêu hỏi để adopt lệ liệu cho adopt lệ là lấyตัวเราเขา adopt ลุดว่าทั่วใส่สะจิวchỗ ấy lệ ama họ na claim cho piham tela Ezekiel bung ni chang ni ang cho ki mu cho me pathian lagao thing Ezekiel sunga lut na pathian na ho pi cho me atiu cho ấy là let's compare na bolute Bible la ki sei hitabang lagao thing hung lut cho to na GMFDI bona lagao thing hung kho to Bible la hung lut Ezekiel sunga hung lut lagao thing in inspire abol ji lagao thing chu itabanga hung lut ji ham itabanga mi te ho aman cha ji ham Ezekiel bung ni na chu na sim chu cho mon an ko hin avel velin sim jong angai di pon na chelaya ka ga sei nom chu ipi ham atia hele hoi tan ve leo chun number 1 Ezekiel bung ni chang ni na chu the spirit enter me when he spoke to me and set on my feet kadinge te chu Ezekiel chun kadinge te chu ai din sa e te chu chelai a context si eveleo chun Ezekiel bung khat chang som ni legi na chun sim leo chun na when I saw it I fell on my face I heard a voice one speaking pathian lagao thing an ho pia chu ama in lopina ong kila amua chu I fell on my face te chu abu khop jing chu abu khop maintain ipiaza a one speaking pathian lagao chu ha pathian chan an ho pi ta chu na Ezekiel chun pathiana ko na pathian lopi na thu phon do chu experience nei ya chu na sata chu ma jong pathian ang sunga chu bu khop jing la sam de ta chu pathian lopi na amma sanga hung kila ja chu Bible khun veleo chun pathian lopi na hung kila na zo siao mi ho hi la sam de jiu chu aji chu pathian lopi na anga chu chon si ti san pu a hi jiwa chu la sam de a thu jiu ta chu na ele pathian ni pin sei ta Ezekiel bung ni chang khat na chu son of man mi hem chapa ding do in ti chu la sam de chu la sam de a thu ta chu zoi de a thu chu ki cha a ai wanga pathian in pi se a mi hem chapa nang na ke nga ding do in ti chu I will speak to you nang ma ka hin ho pi din hi ti chu Ezekiel in ipi bolta ama chola tha la samta na aman pi ngai chana pathiana ko na tha ha na cho ngai cha ta chu ya chu pi sei ta Ezekiel bung ni chang ni na chu pathian lagao thing ka sunga hung lu tai ti chu na ahung lu na chu pi bola
adin do sa to tha na empower bol cho ya chu GMFDI lagau tu pun claim na wa khu lagau thing ahung lu ne ta zoi de a khat be yong ding do khalo chu ham jong ham pu zo lo chu mi khane microphone a se yong la ki chi lo lai chu ai wanga bible la pathin lagau thing ahung a chu pathinin thua phun di teng la mi him hat na chu azo lo di ja chu pathinin lagau thing ta hat na pia empower abol chu empower abola lagau thing tha na ko na chu ding do chu mi him tha na chu thu ta chu ema lagau thing ahung lu na chu tha na ne ahung ding do a thu angai the ta chu hi chu he bible na sei chu na ya chu lagau Ezekiel pathin nan ho pa Ezekiel khilha thu ta chu pathenin dingin atia chu lagau the hung lu na chu wa chu lagau thein Ezekiel chu tha na pi a cha cha hung ding do a pathin to hung ki ho the ya o za the chu hi chu chu bible in lagau thing a hung lu na ato dan chu na hi ti chu in every scripture jo sia hon veleo chen hi ti khu chu lag van ti lo hung jong le Daniel ho bang chu hi ta chu tha na api ja hung ding do ki chi ta ha ma wa o ging ta ha ma wa hoi ta pathin to communication thei ji chu ai hin la GMFDI lagau thu pon wa ho hita pang ho a hinai sai pon hi hi chlai chu ga sei nom wa ben evangelist Jangboi nang ma phat hin pe ti ding na video chu atungin kit te pe ti ta ipiti ha quay dòng các quay gì lối hả nào mà đã bảo automatic này tao đàn số vai à cái quay bên này hoi chi là khó hệ vai anh quay thế chứ Seo ôi sele ôi sele seo oleh Ezekiel ni na taxi so bin zone này sei time cái pam jing it GMFDI te hin Robert sunga thagau thing hu ki phung ta khon asube go ve nahi ai la mi pi te hon he team diu chu Robert sunga ku thagau thing Robert ku pi ha medium ma man hin possess a hin ai la thagau thing hi possess he lo hi thagau thing azuwa sarmam boy no en sei ta in hi chiwa thagau thing nin alo dim ke ti hi hiat pim diu chu i phem itile bible mun danga solcha peter jong hi thagau thing in anadim thagau thing analu nen ama sunga hin echen thagau thing analu ji chun ama hen hangsan ta thu sei do ngam na hi ananei ta na hi masanga chu pakai jesu krista ana sei le ma hi en aina thagau thing anei phana chu hangsan ta pathin thu sei do ngam na spirit ananei hi abana Stephen jong chu ex bunsagi chang som nga da chu va na hi le Stephen jong chu ipizia thi chan ge adinga pangam ha mitele hi che thagau thing chu
ama omzi hi Ezekiel hagau Ezekiel koma hagau gachi penchu Peter koma jong chi chule Stephen koma jong chi seizui somlani ho koma jong chu gachi hi in chule na ga to a mihim sunga tabanga chu na ga to a hi chi chun pathin thu chu hangsan ta sei ngam na api ova thanop na pi empower bolo hi ti chu tha na api wa hi ti pa chu hi chi pa zo chu ki sei na hi in hi ta chu lagau cha sunga ga lu na e anop nop a hin sei do ama kam pi ha pau ki hello hian lang a ke lan lang hi ta jong le i pham kha ngol kun ho ta banga robot ta bang fa hi po in hi chi ba lagau thing na to pen chu pathin in han san na tunia nang la ke zom ap thei now hi chi pa hi ka ga sei benom khat chu gang chala ka ga sei benom khat chu phame tela thagau thing in dimovin ati na lai hin fsc bung nga chang sob lage na chun thagau thing in dimovin ati hin mi zo se hin christian zo se hin ingai cha no le tu phat nu nu nga a ingai cha pi penu chu thagau lama ingai cha pi penu chu thagau thinga dim ding hi a hi na hi thagau thinga chu iti dim ding ham tia hi le bible dung zuya e thagau thing chu we have to say yes to the spirit and no to self ei ma ho le sit lungai cha na pa hi no iti theiwa chule thagau thing dei lam pa chu yes iti thei na pau chu e chu thagau thing na to na hi na hi a thagau thing chu mizo se sunga alu na a hi le mizo si chu robat ta bang so ke hi dingai ta ra hi a hin la he che ba thagau thing a hong lu ding ki ti pa chu robat sunga lu ta bang pai pu in christian zo se in nei thei pau han san nei thei pau ngam nei thei pau chu le krista ding a thu ngam nei thei pau hi chi spirit tha na pa zo cha hi na hi robat sunga lut he ta banga bu thi thagau pa hi pu na hi robat sunga lut ko hi le satan thagau he ta bang cha hi in mi tam pin thagau thing lu na ama chun thu and say do danen ilavi na hi hit ta bang hi robat sunga lut ta bang pu bible pong pia mu the ni ma cham pu na hi holu vin namu lo de hi namu sun sunu chu ezekiel bung ni chang ya hi a hi en hi ze a chu hi chi pa hi pi ki sei nam ti hi tu nia ki hil che da hi ti pa chu kai sei do no me ka ke pai Ki pa me na sei beno ma evangelist Sonneo na ki mute ne na network hoi lo hop pitiam na voice so breaking in breaking a ezekiel chain ezekiel apa chun ezekiel ha gao chu a hunga hi le tha nei na nei chu a tha ha chu ding do jing chu na ai wanga GMFDI apen ku agalu na hi le atha Beijing chu akiba lo dan jana
pa chu kitsin ta amam ibya thu phongjal ding le ami te la ding aman sa dan thu chu kisin ama sunga chu pathinin hat nai bia lagawa om bia thu phun sa in abu thi paro pa chu nui de a kizam teng dunga mi pila thu phun nong ngai lo ai sa nga chu si ke lo zo in pathin umpi pathin ki phun na jong hilo nu zo khon ye chi abu thi pa pan mun zo chon la azia pathin thu phun na ki nei nei na ya chu physical context pen chu hi in isu I het thiam so ke wan ta ke cha bible hi a hi lo lam ta ila ro le ka se ki pa me a hi chat chu bible chang akale a ila lo diu pa hi a ki sei do me ne hi jo sei bangwa chu bible in chun pi sei na ham tia hele pati lagau thing huma na pathin ahung ha ma chu mihim ta sa chu la sama ngoi de hi in awanga pathinin akai thowa lagau thing a lo dim se na tha hat na api a lagau thing pathina ko na pathin thu revelation thu phun do chu changa hi chu angai thei chu ding do chu en la GMFDI lagau wang chu azoi danin angoi danin anup nup man pathin thu ta ke to lo tam ta sei do in chole Gideon ho bang chu the spirit of the Lord came upon Gideon ti chu Gideon chunga chun lagau thing ahung tan awan ting le the spirit of the Lord came mightily upon him ha tan hunge ti chu na the spirit of the Lord came upon David from the day forward thawa nunia pat na chu pathian lagau thing nisya thau leng dinga thau ki nunia pat na chu lagau thing a dim se ne ti chu na lagau thing a lo dim se chu Look bung li ho jong che na the spirit of the Lord came to me because he has anointed me ti chu Jesus Christ na e chu lagau thing ahung kuma ama ho ahin lo dima asungo wa ahung lu na chu babat banga kho ngoi de do a umdan lo piu chu na umdan lo piu chu chamala Gideon jong hat na David jong chu hat na patep da tam ta ho to a ding do a gala sana gala zo wa Jesus Christa jong patep na to a lim ke cha umawa pathin thu a helova na sata pathin thu o ye chu chu lagau thing a dim ki ti chu lagau thing mi sunga hung lut ki ti chu babar sunga lagau thing hung lut hu ipil lagau ham lagau thing ki ti wa nga chu diabol lagau chen jo jong video chu iveta bin na hi chu ka sei chi nom ji wa kai seu hin evangelist song le ye tu khachu pathin Ezekiel chu son of man mihim cha pa ain tia hi tia chu ama thim gau na to ding pen ko wa ha vision apia lim ge cha ipha solem ta kimu cho asinum dan hi ejlaya zo a video ne invest sa to Israel Ezekiel bung ni chang ni hong ki me de mong chuna hingai tu ti ngai le ki da ma jingin ipija hi ta hi kilhem le muhammad ti ting ta le him ing igel ke la jang ilung thimya na do oji hi ta banga hi lam vai ta dana lang sikin do ai bible Ezekiel le ka bu su da ting ta Ezekiel thinga pathin son of man ati singai abu thi pa to hi chalaya son of man to hom ki compare gu jinga chalaya bu thi khat thilanu yang no ya na min zo om chana ve le confusion pha jing a ki da jinga mu thei khat pathin la ga hom ki mo mong su thi ni thei lo be khat chui ya chu chalai mu na Ezekiel thim gau pa chung changa pathin na to dan hi very solemn holy a hi ti pai tu ne ithagel lo de ko sei no mai evangelist Jangboi na sei no malen sei yo phat cham khan pikining na video juga tung jang ki no okay avaya ka tun la dunga ka tun la vaya an dan so hoi ten sei yo
ถ้าเขาเก่งนักตัวนักกิตีฮีเฮ็ดทีมลงมาว่ากิลังเห็นนะอามองให้นะใส่เฮปะเทียนที่ไบเบิลปามละมานะต้องเทโลหัมกีเวนะเฮเฮจนอามโหอดินนาวฮีแบบนาฮีเลไบเบิลลาจงฮิตตะโลเวนไบเบิลปามละงับนะต้องเทปะเทียนนะฮีปีปาเฮอามอนะตะสันเวนอาหิมละเฮ็ดดิวจูปะเทียนไบเบิลปามละงานักตองเดียเดโลเจอาเฮกัทูฮีอเบลับฮีฮันลังอาลาโดฮิซงเลกาวสักจังดิงาเซหินน่าจะปะเทียนเทเป็นซูไบเบิลปามลังานักตองไบเบิลปามลังาปะเทียนนาตองเฮติปาฮีอาฮีปะเทียนนี่ที่ไบเบิลอีโฮวาดิงาอีทอปลูวาไปฮีเอ็น beyond the Bible ไอจีว่าเลยจูสัตันนัตโตนาฮิตานะฮีสัตันินBible pam langa thil za chum miracles elo le thil va sa za chum supernatural power ho aman cha a mi him hoi na sa ta ke pathin kai ta convincible ni pathin he na hi ja chu hi chu to bang manifestation ho hi hung common na lai ding a him chi sang a tam zo hung ping do na lai ding a him chin kolam bo se nu chin kolam bo se na bol a hi point hoi nu zo bol a dang in zo in bol ki di ta banga chu hung ke te pon a lai ding a hin na che ta bang hi a zo na le a bul langa wrestling a bor sa ho chu tu live football pe ho banga hi a group ma interference nu wa pe ha thil ha wrestling zo an bor sa mai thena la hin ne na ya phagau thing na to ke ti hi bible pam langa vet ding a hi point bible sunga phagau thing ni ta banga na to ham ti ho hi vet to na hi chi pa zo hi adi pa hi ti hi zui diu hi ka sai no me na hi ya chu hagau thing na to ki ti hi hang san ta pathin thu na sei do theina le pathin thu ana ki pa thanu na jesu christa sei lep na ding munan na sei lep lo na ho ni chi ta bang hagau na ne ya christa ngai lut na nei pa cha in tu a hi thil khan hi belaw chun ki chan na hagau ki chan na lung thim ai lo la ki chan na hagau vin na bo ma hi le a result chi pham ki le ki chan na mai san na nei ding a hin na chule lung han na hagau vin na bo ma hi le na lung tong ding na lung hang pe ding a hi in chule hagau thing in na di ma hi le hagau thing na sunga hung lu na hi le ipp na nei ding ha mi tia hi le na character chu nang ma character chu ngai nu na le cham na kiti ho nun nem na hiti ho zo se hagau thing na to na pa hagau thing character pa chu na nga hung ding a hi in chule pathin ho thanop na ho hi na nei ding pathin ho thanop na bible sim nom na chule la sa nom na hiti ho zo se na thanom ding chule witness pathin thu sei do nom na testimony ho sel nom na hi cho ta bang ho hi hagau thing chu na nei a hi le na nei ding ti na hi bovin hagau thing na nei a hagau thing chu na sunga ong chu a hi le na abu thiana ki jama na nu na sei do ding ti na hi pu na hi ya chu hagau chu na to na hi he thim diu GMFDI ya hagau thing na to na hi a source di lo hi anna to pa a result pa chu veleu chun a manifestation chu veleu chun adi tabanga kilang mi ki sudam thila ki no do ti ho chu bible a na na hi ahim la a source pa chu ahung pin do na ahung pun do na pa chu di lo hi ti pa chu kaga sei no na hi ale pa me abana hin chi taw tin hagau thing ati wangwa hagau thing a hi lo na chu bible to akitu lo na chu ki se hi na ama ho in claim abol wa chu biblical claim abol wa chu a claim na bible chang chu event na le sun le za na ta ko opposite hi jing je pa chu ki ta langa hi in abana hin ike ho lim na di wa abana in sei khom ding chu hi le tu ni nung hi to ke hla na hi van noi pum pi Mijouse satanin a lhepla hi tai ti chu ya chani nu nga ke lheplhahna na sapen khat number 1 chu ipeham te hele lhagau chungchang thwa lheplhahna spiritualism elo spiritism lhagau lamdang elo lhagau to ke homat theina mi thi lhagau a heta ke homat theina
hi chi chung chang hi neo khat ka hin sei nu ma ven aji chu tu nia topic ngo to hung ki man hi in hi chi hi GMFDI thu ti ta lawa jong adang Christian ho zo sin i het diwa poimo ta hi aji chu chi hi tua hi tabang hagau kit ta lang na ke la na ho manifestation ho hi hat che ding hi ti bible a ki mu a chu ja chu itabanga hi cho hi satanin hagau lamdang tia hi ain man cha za chom choma na hin to ding ham ti hi abon chin ki sei zo hi jong le a viewer hon I het thiam the ni ding level 1 2 3 ta kan sei deu hen abul athubul chu pe ham te hele hi chil hagau lamdang ki ta lang na ki la na eti te nga hele it's all based on lies aban ting le lies zo thu a hi wa nga chu het thiam ong ha na le it is danger ahung hi na satan mi lheplhahna ahung danger na hi pi hung hi ji ham te le thu ta ai la pathian thu a hin je lut dinga hele mi ho hi het thiam ha asa jiu confusing ji jung la danger ji chu na as ama wang abul a foundation chu pem tele it's lies Genesis bung thum chang dia chu pi sem tele pakai pathenin na thi te ding he ti chu aman pi se diabolin gulli ma honga chu na thi ta loading a hi anti chu na ya chu bible changa chu event na hele mi chu mi thi ting la thi hin kho he po in pathin jong awa choi ji po in ban ting le memory ho jong anei ji ta po in ain sung angai lu na mi ho jong he ji ta po in ain a jong kile ji ta po in mi jong hung thlem ji ta poi a thi ting ala lungai to na zo siong mi zo si ki chai ji tai ai mu hi ji ai mu chu kho helwa ti na he na hi jong nga chu hlana mi thi chu ki chola kho helwa he tai ati bible chen ama wang sit ta chu Christian sung le wanoi mi pi tam ta thu hil ki ba na chu Hindu Muslim hol koi he poi mi usi ki ba na chu mi thi ting la lagao umin ti ho chu ta sanna inei su an mit tam ta na nei chu na atam zo na nei chu ya chu wanoi pum pi hi sadan na lep hla hi ti chu ya cha bang lep hla na ji a chu ipiti tam te la tu la ya GMF de lagao thu phone ho bang za cho hi ti sei da ta san theina lep hla theina dinga kot ke hong he ta chu satan hung lu sung lu na dinga chu kot ke hong he ta chu it is spiritualism ta san nei nei ji ba chu itabang banga level 1 2 3 hi evangelist on even itabanga umam ti hi chamlam ta like het bei lam ta ama hin sei pi ding en ama hi phat hin ping ka te hoi ta na ngai wo spiritualism doi lagao thila lagao ki to ke hep na hi phat ke chan he thi mi te ben chi ninu nga de nga hep na lin pen the greatest mechanism deception a satan a hin man in chu ya chu hi phat ke cha Christian ten he thim lo wa bible ta sante ho in he chung chang thu he thim lo nge wa hele GMFDI ho tabang hitabang thilana to na ki ti wa hi ila wa hi Satan bu sa na anei jing ding ai ama se pena spiritualism thila la gao el la doi la gao ki hi ipitiun ke pat ham doi thira ki ti imadang ai po fallen angels van til hung ki son ho so hi ve ti ama se pena het ngai Ezekiel bung som ni le get sang som le li sim ting ai la pathin pun ki chin ta sein setan som hi sim ti la chu cheruk va ti la de na cha khat ai ki chen ta ai mu sa oi ding ta le chang som na nga na ji sim itinga hele ama hi perfect perfect
chung na an ne na pathi na an chui cái pathian ta ka to ding cái pathian ta ka lal ding hi ti chu hi chi Lucifer thanuk na chu hi chi pa chu hung hiya a chei na ama chu mi him te a hin hep na yong chu azwa oi Mangboi se nga chu Adam le Eve ko ma chu hep na zo se ma sat pe na to choi pat a hin pat ma sat na pathian na thi ding a hi ati pen so ma hin na thi ta be lo ding a hi a hin ti hi chia hi thil hal hagao na to na ki ti ong ke panei ta ni it's so spiritualism deception it you zong ye pathinin asai kha cho mahin opposite a thu se ji pathinin na hinding hi tele satan ki ti hen na chiring hai ten pathinin na chiring hai tele satan jun na chi lo ding hi tai mi him te hi khat na hin toi ya chin ta banga chun na hin to ama hi bible chun satan thila pu cho he ti in ain la Satan mel thila pu mela chu mim te la la zol ding ai ya chu hi spiritualism ki ti alol hin thina ding a chu Satan ki ti hi hep na za chung na to ai besa na Matthew bong sa gi chang som le nga ho bong sim ti ngai le he comes in sheep clothing ati ama chu kel ngui vana ki vana hung ji he ti chu Christian holy ma hin pu he ti nai chu na ma thim ma Christian holy ta bang hung ki van ji he ti nai ya chu lấy tu la ho velo chu Christian li mom chan tho ai wa chu thil ha ho na hi chu ele Matthew mong se ki chang som ni da chu sim ti ngai le pakai ki ho yong zain se de ti chu chu ting tal thil ki dang tam ta hin bol de ti chu hi ta bang ta tu khat na hin to ding ya chu i ding tal hi ta bang khat na hin to ho hi ma chaw ma ding he ti chu ting tal Matthew som ni le ling chang som ni lo bong sim ki ti ngai le Satan sun mel si na ki dang thil ki dang ai vanui pum pia ha dinga he ti pa chu ai mu sa oi aban ta le Bible chun sai ki chu pem ti ai le 2 Corinthians bung som ra chang som li lo chi ti ngai le ichi Satan ki ti pa chu van tin lim le mela hung theng lai he ti aban ta le 2 Thessalonians bung ni chang ko lam sim ti ngai le powers and lying wonders ati thil ki dang za chum zo sei theina thil bo theina thil tam ta hoi aman het na to ding aban ta le revelation som la thung jang som thum se tinga le vanui pum pia hat ha di hetin lai vanui pum pia hat ha dinga hi ati ele revelation bung som la gu jang som la thum som la long se sim ki tinga le amma chun hi ji ho ta bongai thina lagaw na sa to a hi da chun le si pum pia hi ama hin thil ki dang a bol ding hi ja chu na to ding he ti ya chu so pi te ho hi ta bang hi Satan ki tin na to ding in Satan ki tin het na nei poi ama in pathin lim chan tho thei poi ama hin ei ho het lo ding a mi hem thei poi ta ta san ki ti le ti ngai le ngol hui ta pathin thu lo na lien ta kha chu hi ya chu tu na ka sai num pen chu pham oi ta ke cha ngai ven lang Satan ki tin cái Satan ki cái thila ka hi cái ki nei pa ki ta mi hep lo ding ama chu Christian lim chan tho ta bang chon pholim chan tho ta bang pathin thu tam ta het na nei pu mai mai na in pa mi hep ding he ti pai tu na ka sai no it's deception spiritualism hung ke pat na ding choi in hi chu tu lai hi Christian tam ta la hi to hi cho ta bang hi thu lang pe no choi ta ya chu hai ta ke san tu nin reality ben oi ti ke cha in thili khol thoi te ben pathin thoi ki bol phu da lo wa pathin det ta im lo nge vai le hi chi mi bol thei pa thani pa chun e hoi khamai sa lo de hi tu nya ka sei ya chu hi chi thilana to na pe ni na sata pathin hello la hen lang Christian lai jong le hi chi akibang chana same degree and same level a Satan na po e ja chu pathin thu gel net na thei ding ki ti mun zo sha ko na ki kang se ding a chu ti lo wa hi le hi chi hep na chu i ki ma kha e bia i o te di we zing ti chu ka sei no me e ki pa me evangelist po in masa pen thum ho cho en sei ta en ingai to hele thil ki dang ta ai aji chu tu laya chi na thip na ti taute intellectual and philosophical spiritualism ti tenga hele tu lai hi social media khang he tan social media hoi vat na jong lai it's all about philosophy na
kihil na inspiration iti ho motivation speaker iti ho jong they speak about philosophy jing hi cho het na chi na wanui chi na thip na le philosophy ho hi cho hi satanin na sata aman cha cho ipc aman cha hin tenativa hoi tan veleu chun social media ka sai banga ha tam zo hi content ho hi even na le philosophy cho it's about intellect mihim chi na cool gil na he cho hi tabang chi na cool gil na philosophy ho hi satanin na pi cho atam zo hi na ya je pija satan ni tabang na to ham te le it's a form of spiritualism na ibija satan ni te hi mihim ho hi ideas and philosophy a communicate a bola ai khan ham te hele to undermine biblical truth bible thu ta thu di ho hi undermine su nep ding slo pha ding hai mil sa ding ti cho hi cha tabang ma cho satan hi lo hlingai cho na level 1 hi cho chu level 2 a chu pi bolam to mi thi ho to ki ho theina mi thi ting la thagao me ta ki mutu mi amu jong ki cho dan chana athi pa thinu thagao ta banga mi hungji cho hi cho chu bible na pho hin hi jong le mi tam ta na bole ne hi cho chu thagao lamdang satanin akila sa na mumin level 3 ga ti dinga chu evangelist pon satan thu ta le thu di lo pathen thu le satan thu chu a hin mix tinga le confusion ji cho hita banga chu thu ta le thu di lo an mix ji ting le hita banga chu lheplhahna ji hi level 3 tu hin evangelist pu jangboi phat hin ping ka te ama in level 4 5 6 hin sei pi no ichi level kan ti na hi mi ho in a het thiam the ni di wa chana ega akoi thu hi in ai le unmute ki bolen lang hin seyo hello na za thiam akizai cái năng cái giá đâu nó giá là nó còn nó nên tung được cái cái xây tua cái xây đi hầm ok rồi cái lối pan level 1 2 3 and saying spiritualism và nói lấy sệt cái xây cô na và nói lấy sệt adi nga hi deception na sa pen lheplhahna na sa pen hum dinga hi in satanin final blow a ball dinga hi in hi chi final blow a ball na ding chu aman sa ading ipiha a missile ding chu ipiha mi ta hele aman missile aza ding chu atom bomb aza ding chu ipiha mi tile spiritualism a hi in hi chi hi vanoi le se isim tila idan hona adam le ivi ko ma na thi ta ba hon loading a hi anatia pa na chu hi chi zo pa chu continue a bola le set ki chaina azong hi conclusion a man ding a hi hi chi conclusion a hin man ting la hin na sading a hi ya chu azovin loi pasun levin level 1 2 3 sen to a hi aban kan siding hin tin it's a level 4 la hi ipik imwa mitila dreams vision supernatural guidance akitin mangzong hi mangzong hi pathina kuna zong omina hi aji chu nabut kanazal ho mang ho chu pathina kuna hi ahin la heading khat chu pathina kun lo mangzong o meti pa heading hi in not every dream is from God head you not every vision is from God vision zo si zo pathina kun hi pon hi vision ana moving masang lai thim ga ho chun vision ana moving hi eta ba vision ana mu chu pathina kun tampi au mina hi mu thein au mina hi a hi ni head diu khat chu pathina kun lo vision jong tampi au mina hi chule supernatural revelation iti ho hi ipi hamitil pathin ki phun do na supernatural ta pathin
lamdang ta pathin ki phun na jong hi au me na hi suzong le satlan jong hi lamdang ta ki phung thei hi ki pa he di kai tu I hear due through ipyami tele GMFDI ya hin GMFDI ya hin vision om pu in dream om pu in it's why supernatural revelation na sata pathin hi aw changa ai lo le abang levanti lima abang le pathina ma ta hong kuma mi sunga ti ho he na ki pe ham lamdang ta hong ke phun nai om ji na hi ai la hi cho zo se hi ata a hem om na hi fake om na hi hi chi a hem pa hiding ham hi loading ham ti hi mi tam pin khul chen lovin ata san ve na hi mi tampin a khul chen in tu hin mi tampi a ki withdraw ta in mi tampin hi cha ta san na pa so dal havin bible hi atu cha ta ve na hi phan nung ting le hi chi level 4 la dinga hi chi lai jong hi e ho society e ho community a jong hi hi chi hin na sa ta hin ka khai ta satan hep la na hi first zone bung li chang khat na chu beloved do not believe every spirit but test the spirits whether they are of God. Pathina ko na hi lo chu na hon phochin win lang patep movin atia hi. Hi chu patep na lo be ahung ki phung thung ki sei hu pathina ko na hi itiwa a Bible ding jong izi do wa thung ki phung ho zo se hi divine revelation pathina kun mo hung dana anaki zi do ipiha Islam ahung pin do dan tabang khanen sek khanen ahung do ta na hi je phamo he jing na hi azo le religion khan hung so ding hin che hi Islam ho tabanga ko religion khan ni hung so thai ding din muna ma hi aji chu Bible chomam ta ji hen na chi Bible khu iwa na hi le Bible ko pathin thu ong ke phon do na thu asu ho khoi wa na hi le Bible aji amo hin Robert hi thiam gaw he puita dinai bolu chu ahi wanga hi chi tabang pathinen thua hin phun na mi pi te ho thiam gaw ti chu pathinen mi kha chu thua hin mi pi te ho ko ma hin phun do la ma thiam gaw hin ale ipja Robert chu thiam gaw he pui ki ti thai ham na ale ipja hi chu ba ko na hum po do kam chang chu le khabua ki suna to hi ipiha inspire dana ki ngai to ham chi chu inspire he poita dinai ki bola la chun GMFDI chu pa hong ke phung cha di lo ti na hin hita chu hong ke phung chu pathina ku nei mo la Bible to ke bang chat level kha am ding hi ti pa chu ka ga sai be hin tin ale abana hin level 5 na hin level 4 na hin at sai na ding in does the message agree with the word of God ti pa hi izil chino ngai na hi hitabang thu ho hi Bible to kitu henam ti pa chu iwa na hi la kitu lo hi ale ibola kitu lo chu Bible khelama pathin na to Muhammad tiu ham Bible to kitu lo wa hi le chu adi lo ti na hi mai na hi Bible pam la nga hian adi lo ti na he level 5 ana cheute physical manifestation hi ana veltin physical manifestation hi ta sa ki phun do na ahung hi na ti na hi na hi chi ta sa elo le to kha thei za thei hi chwa he na hung ki phun do na ho hi mysterious sound gim nei ta thom gim nei ta ho jong hi hung jing thei hi ti pa hi het ngai na hi level 5 na hin chule appearance atn GMF diamond ho hin vantil hung kila ho jong i move na hi na hi chota bang ho hi vantil ta a hi poin satan hot na to thil bol hi chule gin jong sound jong za chum na za thei wa hi aban le supernatural moments thil ipiha lamdang ta thil dan ho jong hi hung ki hei lamdang thei lamdang ta thil jong hung su thei hi chule mi him bol thei kalwala jong thil ke phun do na thil gim nei ta hi hum do ding hi chule supernatural communication mi him te bol thei kalwala ki holim theina communication pathin to ki holim theina ai lo tua jong chu ki holim nai bolu cho hoi la ya
hi tabang ke holim na khalo pathin to microphone a ke ho ba sa pen te tiu cho na microphone a ke ho tu a hi tabanga cho pathin na hung se ya na ale roba chu ding do a pathin awa changa chu hi tia cho a phun do zinga mai ba tu a microphone tu a sa phunga zinga hi thailo ham hi pi ja chu khan translate na bol khel khala translate bol jong chu so pp khonga ya na pathin chu fluent lo chu tha do pa fluent mo lo chu pathin jong chu tha do pa fluent han lang hi le zun zalain sei jing de chu ei wanga short pp sentence khat phrase khat sei na ding a jong kho short pp hong ki ngai tuan sei ji chu hi chu khoi va na hi le adi lo dan hi chi se sang kho la do the he tan chule robert kon dingjang ke ya amani bola pathin o hi le microphone shot tu a o chung po do jing lo ham iti ho jong chu gel phat angai na hi cho tabang ho jong chu level 5 na hi zau hi o spiritualism phan nunga satanin hagao aman cha hagao phalo aman cha a christian ho hap na ding la hi zau hi chong chu GMFDI a ki chi ta in mu thein au mina hi ti pa chu ana he ki noite chule abana hin hin la chom tang kating fraudulent ti chu hi chi tabang bol ho hi ipi ha zo zo va bol zong o min ata hi lo ama I ma cha lo ai wanga chu mi pi o a lep chat ve hi ta chu zo zo va thil ki bol zong o min sum dei chat na mai mi ji am khana a bol thei dan dan ai tabanga cha lim tho a bol zong o min hi chu GMF de hi khadiam hi khalo di ham check ki bol ven lang aban le some may be psychological to psychological jong tam ta lu na he ipija psychological tam talun hamitia hile mi abang kim khatsun mi ho hi su ki chano viral la ama dan a story a background ho la chal pang va no va ama tabang hi tabang background hin tin hi tabang hin te ti ho hi a peile va na psychological a bolu hi chong hi om theina hi chule alas na chun satan pa hin power za the hi genuine ta power za the hi satan pa hin tua thilaki no do khu jesu minana ti wang wa chu satan khat hi mi sunga lu na hi tabanga chu nan athu sa na mi te ho mu dinga chu ama chu satanin thilha in thagau phalo kaw si ho na bol dan tabanga kilang a hi wanga chu amo chu ki ho to wa drama bol khane a noting le in the name of Jesus ti te la mo chu po no wa he tabanga chu lheplhau mo chun hallelujah amen ati ju hin a hin la ki chim ho hin hoi ta hen wa hin he satan pa to ki chim ho hin hoi ta hen wa hi ipike bol ham ti hi kitchen ta drama ki bol drama ki thoti pa hi a rule nei wa hi ti pa hi het chin divin kanomina he ya chu second Thessalonica bung ni chang ko na chu power signs and lying wonders atin na ya chu thanei na chule melchi na ki dang dang chule zo za chum ki lheplhahna za chum a him bol dio he ti pa chu great signs ti in revelation bung som la thum chang som la thum na chun great signs melchi na ki dang dang him bol dio he to ang melchi na ki dang tam ta so do ai ta na he ole alas na ding in phar ka hin so la za ta in a chai na ding a chu chibahin healings na misu dam na hi na sata satan man sa ding he it is spiritualism hagao wa ki lep chat veina phan nu nga Christian ho ki lep chat veina na sa pending le mi convince pen to be pending Jesus Christa ko na ta san chate ho jong atam thei pena kai do ding sule ta san lo ho jong Hindu Muslim ho an lang adang dang pathin ho lo ho jong le ta san na hin peding chu ipi ha mitile miracles ka no min hi chu healing miracles a hi dam theina ministry hi a hi chi pai satan na sata hin boarding mi kha cho azole ama sang lai lai wa hi hung bu thi jeng ding ai lo la hung thu jeng ding hung dam mo jeng ding ho hello wa hung jeng ding ting ta la chum mi ho mit mu chang ta chom ho hin an su dam ding o he ta chom hon dam na pe na hin mu ding o he chi hin wa noi le si he anna sa pe na dinga a hep hana na sa pen hung hiding chu healing miracles a hi aji chu wa noi le si na san na tam che ding mi ho hin dam thaina ngei cha che di wa hi in
hi chi tiang ta la chun mi ho hen hi chi satan na to na mi su dam na chamu tiang la o hi chi pakai jesu christan na to na hi chi ai hi zui ding chu ati dio hi chi chu an zui dum jing dio a hi wanga hi chi chu ki bu la na kung mei di lampi zo chu an hi ta na hi ja chu so pite ho hi chi ki phun do na phan nu nga satan mi khat ha na ding kai taria ho zo se he tu ne ai ki chen tu mu wa hi chu la ku na che tha lu lo di vin a zo na in kain se no me ka ke pa e ki pa me evangelist pun sei dia lom ho point 456 ahin seitan amanan seina kalung nga hong kilang kha chu pham te hele bol mo kidang ki bol ho dam theina tia na ki tong ho hi cho hi pathina te sei da it's not a proof that it's from God pathina ko na pathin approve pathin asan approve a bol thil hi ga hilo cha ji cho GMFDI mana ho khoni pi sei bam tele pathina ko na hilo la ipidinga mi khuja da so bol dam thei de ham na bol mo kidang dang de ham thil ha ke lang thil tam ta ho khu cho khu pathina ko na hi ye ti proof na asai jing ke bol jing ke cho ahin la avel velen ke sei ta in amon a claim adang ho cho sei da tang ka ting amon claim na sapen chu phem da bible la pathina kon di ta ho chun mi su dam theina mi bol dam theina bol mo kedang bol theina ho chu de he te chu bible la quote a bol cho that's right bible la chu na chu ahin la ka sei nom chu pathina ko na jong bol mo kedang chu da lo hi hi mi khat le ni na mu lo mana chu lo hi lo vet hi ahin la lai ka sei nom chu phem tela nang ho ama ho in ti sei da bible la ko na he te chu pathin mi di ta ho chun bol theina mi su dam theina anei diu he ati wa nga chu bible ma hin setana ko na thilha a ko na bol theina thanei na melchi na zowa thil kidang dang bol na melchi na kidang dang jisu mina mi bol dam theina jisu mina gaw na jisu mina mi su dam theina kidang dang ta bol ho chu de he ati ki hi na ata chu umin jisu mina ki bol ho jong ki nen hi he chu bible in pisam pakai su christian pisam mang tha mi ho a he de chu mang tha mi de chu hita banga chu me ya chu miracle ki ti ho jong hi ta tan na ga hin ve ta chu hin ve ta hi jong le ahung kon na chu question chu hoya kon ham pathina kon ham diabola kon ham aji chu bible in diabola kon na jong mi bol dam theina bol mo kedang bol theina cha ume hung ding a hi ate hi ta chu ata jong chu hi in pathin mi bol dam tam ta au bung sanga cho chu khoi man a phun do lo chu pathin na he ni na al tu hin level chu hang kon do na pa chu pathina kon ham satana kon ham ti pa chun example kha ga la leng to ai tui jong ku lui dunga tui hung long ho jong ko source sum su ke hin na abang chu tui sampu na ko na hung po do ai in abang chu sia ko na hung a vadung neu cha hung ki si ma hin na ya chu tui hi a source he ke bang lo hi hi cha ba ai wang alung do chu tui hi tho hi na hi cha ta bang a chu su dam na ho jong hi supernatural power ho jong hi ki bol so ke ai wang a source su ki bang lo khat chu pathina hin khat chu satana hin hoi tai vat lo wa hi le satana jong chu pathina banga ki lang the hi ya chu tu a GMFDI ya ho hi hoi ta satana a hi chu ki lang ma jing a hi wanga chu ki ta san tho jing ti khat chu hi in daw ma jing e ele ki pa me tu hin level 7 8 9 kin kan sei de han sei wang ven kating short loading in bible chun epsm tele revelation bung som le thum chang som le thum na chun ve leo chun diabolin bol mo kitanga hin bol et so he perform great signs so that và na cô nên trong mấy hạ xạ trần gây in ati chỗ và na cô na lấy xịn na
mấy câu hạ sa chân gain mi ho vanoi mi ho mít mù chăng chun và na kun mấy hằng mấy câu hung khí hạ sa eti cho Revelation bung som thum chang som thum na chana ei chu event na hele mi he thiam lo dinga cho o bol mo kitang pathian na kun hi di cho event na hele ga vet dinga chana insight human sight na cho bol mo kitang vana ko nong kum la chu bible to ki tu khatam jo pi ha Elijah in vana ko na me ko la chana ki tu he cho ai wanga bible aban chu pi sem chang som li na chu Revelation bung som thum chang som li na chu ipiti saya he deceives ati cho athem hai te ipiti those who dwell on the earth lay sit na ho chos hem lai by those signs hi tabang maya kon vana ko na lay sit na mai hung hi la bol the na kidang mel chi na chawa chun và nuôi mi hi satan na hem lai ti chu as a bible hi ivet tu ngai het tu ngai patep ngai chu patep na di ta chana ya chu hi tabanga satanin ninununga bolmo kidang final manifestation kila an ho hi miracle working power anei hi chu anei lo hi lovin anei hi chu me bol theina tha jong ki pi permit api jo pathin ai he wanga ai honi ki ven na diu cham pathin thu hol tu ngai na vet tu ngai pathin ana het sa ta chu iki chi theina diwa ya chu hi cho hi it's not just merely tricks italo chu tu mi tam ta chu tricks a ki chim jong na chu hi jong le satanin ata be a supernatural power na alo la bol mo kidang mi himbol thailo pathena ko na kilang pathena ko na hung da na kilang ho chu satanin a hin man cha chu hi chu ai satan agent hi chu level 7 wa na ko na mail ha chan ge an bol de hi atina lai hi abala level 8 satanin vantil ho chan vantil ho mela hung kila adinga hi ti chu second Corinth bung som la khat chang som la lila chu bi sem tele Satan himself transforms himself into an angel of light vantil va banga hung kilangji a het hung kilang the het chu so bete ho mit mu changa vantil lima Satan da anung zui ho hi hung kilang hi ding na lai ya chu ji me dai muna khu vantil ka mu awa ka mu khu chi ka mu atiu he chu ya chu lheplha im lo deu hi ya chu lheplha na ki ti hi te se da thim lit lut ai lo la ki chat a ki na ya ai lo le hoi mo se swa gim nei ta thila film ki ve banga ho cho ta banga ho hi lo chu thila film mo khu lheplha na he bo chu it's a distortion na pui chat ve na he chu diabol male lheplha na ki ti ho hi so pete ho vet no ta hoi ta jong he the anjon evangelist Sonneo and Satan it can looks like holy a thing za ta hung kilang ji chamdel alo lungmon ta jong hung kilang ji alo ngai lut na le lung sit na dim set ta bang hung kilang ji lo pi ta jong hung kilang thei alo chon phata da na jong hung kilang thei pathena kon na bol theina mi him bol thei lo khat da na hung kilang ji chu GMFDI cha bang chat chwe chu a hung kila dan he na ya chu by appearance mit mua kilang ho hi patep the hello chuna ichu chu Satan hin van tilwa chan an tho the na lai hi level 8 a chaina level 9 hi chi hi iti sei de ha the crowning deception hepla nan chung nung pen a low pi pen Satan in a hin bolding ima sangowa chu itabang ham eju bi ham te le Satan in amata in he will personate Christ impersonate a bold Satan in Christa lim ahin tho de heti chu second coming lim jong ahin tho de ati chu ya chu Jesus Christa amata ni pi warning and pi am Matthew bung som ni lili chang som ni lili a chu Crystal hem hung do ding thiam gaw hem hung do ding ama hung so do ding bol mo ke dang ahin bol dingu thep la ding ana hin go diu heti chu a hi theile len chum te ta zong pathian mi te pathian mi theng te ta ong chol hep la ding a good de heti chu ai wang hep la ding a good chol hem la dem a hep la lo di chu I biji nam pathian thua din je wa za hep la lo di chu ai wang mi dang wan nui pum pi sa hep la di chu I biji nam ama hoin by sight by hearing by emotion na hi chu chu vet ho im ho
feelings a chi ji wa chu pathian thua chi lawa amit muwa akisu ati saida apatip ji wa chu lepla hedi wa hi chu exactly like GMFDI tabang chat hedi chu wa nui pum pia thil su de ya chu GMFDI hi it is a third class manifestation of third class demons kati chu na hi chu hi ya chu itabang ta convincing ta san thei a hung kelang jong le pathian ama ta kam min a o en hung ho pi ve ti jong le krista mel le min hung jong le i ho dinga chu lepla a lo diu chu ikichi the ni dia pathian thu i het no nga en hi chu he ya chu philosophy satanin lheplhahna ho manifest hung kila na ho hi philosophy elo le ideas mihim het na chi na idea ho hin he cho pathian thu undermine bol na dinga ama tup le do hi ele tu nya iseu spiritualism lagaw to ke ho mat theina lagaw lam dang to ke ho mat theina ho hi ibija satanin agut ham a hin po do ji ham tele lheplhahna hi in amane pi bol nom ham tup le doi chu pathina ko na thul ti seida thu phun hung ta pa khela a thlem khat bol lo na dinga chu spiritualism lagaw lam dang to ke ho theina hi satanin aman cha chu ewang pathinin tabang cha man cha lo hi aban ting le enjoy evangelist pu zang boy se bang chu mang ke ti ho elo le vision ke ti ho hi ata zo omin a hem atam zo om ni chu hi cho he pija satanin atup la doi ipiham ibija cho he aman cha ham ama in di sei da pathin thu a ki sun sanga pathin thu ta san sanga hi chi bol mo ki dang ho thil ki dang ho a chu ki sun ding hi cho chu ta san ding ti chu satanin atup he cho ya chu GMFDI ho bang hi vet na hele exactly cha banga chu hlung a hi aban ting le ata banga thu a hin sei ma sat sa ho na thi atu sei ho hungui lung tam ta ji chu he cho chu pat satanin pija aman cha ham te hele to establish credibility ta san the son the gin chat the ai the na dinga chu akitu them khat chu asei ma sat ngai chu na asei ma sat ding aban ting le biham abana chu lheplhahna man thana hung so de chu hi chu chu aban ting le anjon evangelist pon se physical manifestation ho chu na het kha hon tham evangelist tenin COVID-19 apat na hin na sata diabolid physical manifestation hi ha bol chu vanui context aga sei dinga hi itabang anaman cha amtia hele UFO kiti ho hin het ti sei da news ha ho na sata COVID-19 jo wa hi ti sei da NASA scientist ho jing in jong mi in aliens kamu ati jong le scientist ho NASA ho khun they keep silent asai lo cho in fact they deny na ai wang after COVID-19 NASA ho jing in jong aliens au me UFO hong e ti hi NASA ta TV hong ki sei ta cho TV show ho a jo hong ki sei pan ta cho hi ja physical manifestation hi hat le ta cho aban ting le healing miracle ho hi icho hi PGA sateni ahin man cha ham the physical manifestation ho hi PGA ham matia hi le to convince people of supernatural authority na pathin authority sanga healing miracle ho hi PGA an man cha ham false religion ban ting la hin po do ding divine pathina kon ho hi su mang ding elo le chut pha ding hi cho ebiza van til lima hung kila ding ham to make evil appear holy van til gilo hona to thil bol ho cho athing elo le pathina kon dana ke langdan abol cho bala signs and wonders ho hi ebiza bol ham bol mo kidang ho jisu mena bol mo kidang dang ki bol ho ebizi ham vanui lheplhahna dinga ki bol hi cho abol hi cho ele vana ko na me hin hla na sa na choi ebiza bol ham tele to produce overwhelming evidence pathina konan hungdana evidence phot chit na dinga chu abol ji so mi te mit mo chana ebija Jesus Christ mela hin thoding ham second coming Jesus Christ counterfeit ama mel thoding duplicate bowling chu ama atup hi chu wa nui pumpi hlepla na dinga chu hi chu event na hele hi che hin se ho zo siu chu 0.1 to 9 chu invent na hele satanin ipi bolam pathin thua ho zo si chu
ama in ahin tho cho na counterfeit ahin po do cho alhem duplicate pa cho ahin to do so ke cho hi chu hi lheplhahna anna sat dan cho na level la kain sei we hi in e het thim diu ka ta sanin ya chu false doctrine hu mintin supernatural experience ho mintin miracle bol thein ki zat hu mintin false worship hu do antin bantele counterfeit Krista alhem hung so do ne dinga hitu lai thil su ki dang ho zo si hi all la hum che wa nui pum pia ha chu hum che de mi ho lep la ding a khon ne kha diabolin Krista chan a hin tho ting ala wa nui pum pi bei thana han lep la na dinga chu tu nia hi tabang thil ho hi so a hi bo ve ti chu iga sei do no mo hin tin hi ja chu i do ding o chu phem tele hi tabang hi supernatural ham pathian kidang henam ti hi lo dingin pathian thu to ki to henam ti ding hin chong le hi tabanga bol mo kidang chu so lo ham tia gavet na ga do di helovin ama wang i hon bol du chu phem tele pathian thu hildan to ki to nam pathian thu hil chu ki to a support a bol henam ti ho i vet tu ngai na hi chu a hi a chaina dingin anjo teng le evangelist ten jong nang nin thukum khana na sei nom na le phan pikit ne kating to he vet na le mediu bung som ni le li chang li na chu ipi sayam te ale Jesus Christ ama tan warning about ta chu pi sayam see that no one deceives you koi ma lheplhanum lo na divin ki veng phavin vevin ati chu na ki veng phavin ati he ya chu so pete ho spiritualistic deception hi tu nia ki sei spiritual te sei da lagaw lam danga ko na lhepla na ho hi tu nia hi intellect nga jong he thei false revelation na jong he thei pathen to ki ho lim da na o jong hum me thei mi thi to ki ho lim da na jong he thei chong hi popular cho ho ai mi la ong popular ta cho YouTube ho khoi vet na hele bit sai mi thi ha ho la chi mi tam cho video na ghost hunting ativen hi cho he diabol na to na hi cho jong ko ta en na sata ni la wa jong ta en lagaw lam dang kila na ho ki ho thei na ho e dam bol mo ke danga dam mi su dam thei na ho hi ta bong mel chi na ke dang ho UFO ho bang mi thi amela hung ke lang ho bang na hi cho zo si hi abu adoi khatum hi Jesus Christa lima satana hung kila na dinga ama ta chu hung mi mu thaya hung do na dinga hi Mijouse si langa hi nai che hi ta ni a chaina dang ka sei nom chu pham tile so pete ho i ho dinga ta san cha te a dinga ikiven bit na diu chu i ho in hi chi bol mo ki dang i bol thei lowa chu ki ngam hello pi na chu la mi bol thei no ho i give na wa i patep ma wa hinam hil ham tia i give vet na wa recognize i go bol chu ha chu hello pi chu i ho i bit na diu chu pham tile pathin thu hi vet tu ding tu nyai sei bang wa chu ama hon claim bible chang khat a claim chu ai wa i khol to ale akale na hi ta chu na hi chu so tu nyai hon in bol diu chu aban ting le pathin dan thu hoi ta init nga yin taw na le Jesus Christa to i ho ki ka a ki goi zap na di ta ine wa hele i chu ho dinga bit na pe na hi Jesus kaga sai nom hen tenet ke ya ko na chei na dingin tu hin evangelist te ni kom amani phan pi ka te ama sa pe na dingin evangelist Sonneo ichi hung ke holim na a nangin na khum kha na tabang na sai no ma le nang ma phan pi ka te unmute ki bolo để đủ cho nó mua sắm này biết chưa? Oleh, acha ina dingin chin sing kate.
ki pamin spiritualism thagau na to kidang thila lagau na to kidang ki thil za chung ho isevin point tam ta in sei ro ta ben a chaina ka sei nom chu chi he ti ben setan ki ti hin atil abula ko na pathin thu ki ti su nim na ding le pathin thu ki ti hiang lam dang na ding ai anma sep na deception na to hina sata su khat hi ti hi he ji chi he mil lo ti wai ya zu tu lai Christian tam ta he velo chun vanui mi mo mo velo chun pathin thu su nim na ding pathin thu ya sa lo na ding ki ti he mi min lampia ha zo le jin hi ji diabol na to na din pe ni hi ji ya chi ila wa hi Bible khellama na tong thei pathi na hi ti ho ngi na pathin thu a hin pathin ngei lu na chan kim pon he ya chu pathin a ma ta ong ki phunga hi ki ti ho hi hung popular ai lo la Bible hi ti na say ye Bible hi ti chal ki sune ti ai le Bible in say na jong e ho hi new covenant nam hi ta bin hi chi hi ti ho ta banga hi ume ta ya pathin thu a lo ta san ki ti hi cho ta banga bon se kya spiritualism a Satan deception na iluk na diulam pi ki siam na in ya chu tu nya hi ki chen ta pathin thu a idin da so ke then dia ikitil khau no me ti viewer ho ang sunga ka tip an mo mai chule tu lai mi mo hi ga ti ngai le be mo mong leu chun pathin thu ngai nom na ki tia hi koi ma chai phat api nom na wai GMFDI thu jong hi angol nau thu bo ki sia le imo ngai nom pathin thu a ko na ki pui jang ding thu ta yong ki sei ding ta le angai nom ki hlom ki ni hi jong i lep nai ha na di wai pathin tun ki chen tan sei yen second ki mo thi bungli lam chi sim ti ngai le hi ta bang pha ni hong hong ding mi hoi thuil pha ki chi angai nom lo hil ding akulu yong tha tun ding amo ngai chat dung zu ya mi la ki khom ni ngo chule thu ta ko na na wa hei mong di ko ti hi chi den mun chu tu ai hung yi ben ya cha ka so pe jo pathian thu ngai na hi kiniao sa na pha ipi nom lo wa hi le azau ting ta le setan ama ta chu ong ni kho ting ta le ading zo di kim lo de tu nai mi tawai mu the ilung ya sing tawai he thiu abu thi khanung ki phunga pathian ke ti le chi ki ling zo na ni khat ting le pathian setan crowning deception khat ai bo ting ta chu ipti pan zo mo mo de pa ti chu ai chu pathian thua dina poi mo na chia chung ki la thilana to na hi ti he vai le ki tha hi mi lo du ei Bible ni tin sai thim pu te da som na ko chang som tu na sim ti ngai le thim ka ho ing zu David lang doi thim ho thu jong don hi win lang hi ta bang chu go ho David lang azole hi chu ha chu na ki su bu lo deu pa kai na pathi ke ma hin ka thet lo ding ke ma ko jing nai ati pathi nang sunga ki su bu na in lo de wa hi hi ta bang thila na to na ko na ki ven de ti ka sei no men man ta la bung som ni chang som ni chi ko chim ni ma pasal yan lang nu mai hi jong le thim ka pang ham mit phal doi thim ham thom mo chu tha jing ni nga hi ta bang mi ho chu so nga se le jing ni ngai athi sanjal wa mo na jong chung wa chu nan te ti ya chu pathian ton ki chen ta se hi chu ho ta bang ki chim spiritualist demonic possession ai lo ai le ipya het thelo ha confusion khanai ta ma spiritism ma ki chim ho lo hi adona don lo den ana sa lo den pathian thua ki ven bit sa hia amo kom ju ga hai kho kha curiosity nei ai in ko man lo ti ka sai do no me hin ta bangoi curiosity nei ting ta leo na lung thim ma cha pathian thum poi ti thot che ai tan his ding ta le Satan in cha chu mi amat ji ye chu ni cho ta bang thang kula chi ha lo de wa hi tu nya pa kai na ki tik nom now in ya chu deception tu nya thu ki sei hi thu gil le pathian thu lo pi chui I ma khu wa thilum ding choi in Satan na sata nine to ding chui Revelation 13 ji sim ting ala ama chu vanui pumpi hem hai ati vanui pumpi na nunga sui tai tin lai wala ko na jong mai ko la ding hai tin lai so ding ta le lei sinai thil kidang na lap tam ta in to ding tin lai ya chu tu nai chi he ti len a chai na pa na ka sei nom chu pathian thu a hi 100% concentration na hagau ti hagau hota pa di sa din adam ho mang ki ti ho vision ki ti ho miracles ki ti wa hi pathian na to azong le 1% chance of hinai lo hi ya so atam zo hi miracles
vision ki tuai concentration na pi ngi ngai le na man tha te te ding ka sei do no me eventually Jangboi say in dream ho jang ta am thau nai vision ho jang ta am thau nai di chu a thau nai ti thu hi ai ba nga thau nai ti pa chu pathian thu sa nga hi chol a chu 100% concentration na pi ngi ngi amang tha te te ni ya chu atam zo ai pathian phai ngai du pathian thu na sei chu yam pi chu I chi pi wa le I ho dinga hin na lam pe ti tu na ka sei do no men diabol a ki cha pen cho pathian thu hai pathian thu ti lo se te na da ki cha ding lo he ju tu na ka sei do no men pathian pathian bu tao han ke ki pai cái pa mi evangelist pu Sonneo chong cái pa thu saving ban la tu hin evangelist Jangboi in jong kum khana tabang tu nia live stream ma topic is say now masala no ani na chuna nangin jong kum khana tabang na sei no ma la phan pikin nge Satan ki phun do na ho hi just an introduction ai na lai bo na he ima banu wa tam pi hin to na lai diu deception tam pi hung na lai ding a he azie chu Satan ha chinga he katino me tua Satan na to hi gamdang mundanga ai peham western a ki tong ho sanga hi ane manep na lai hi mundang dang Christian country ho a thil ki bolo ko veleu chu no zo na he diwa hi in aku no wa za mu jong le mil hu za za ji ngi tio ta bang chan ge yong khu pi se ta bang bo the ho jong khu hum na lai diwa he ya chu ne ki chi thai diwa hin chule hi che kal wala jong thil za chom choma na tong thai thil hum dinga hi hitia hi ja chu thil zo se alam dang ki ti zo se aza chum ki ti zo se hi mo ta san san dinga hi poi bible ki phut dane na chu ti lo le na thu te te dinga hi ti pa chu ka sai no me ne hi satan chi na ka sai de hi northeast hi vele chun Christian state hi atam thol Manipur hi totally Christian state sa hi lo wangin in ko teo naga ho khula amo 100% Christian hi nai povin 100% Christian na accept thai chu pathin ta san chu Judaism za nam tham khat jong le messianic tham khat jong le hi jong le mo chu line khat hi vin chu pathin 100% a pathin ho chu hi ta ve na he hi ti hi ja chu satan hin e ho community hi avat na hi le chilai mun hin deception ki bol han lang hi le ti hi satan in plan na hi Manipur sunga dinga so thado speaking hi tribal la dinga thado speaking hi tampe na hi ya chu thado speaking te chen bulom na churchan pool headquarter district headquarter masanga chu es kumun nom to GMFDI na khu district headquarter na hu mehin to hu ta lo thuin he jong le ga sei do nom chu imun piu yum khom munu ba hi pan sa a hi chalai muna hi ku kite 100% Christian pathin ho te ho hi iti cho chat veiding ham ti pa hi plan na sata ne hi itia hi ja chu hi chi introduction bo hin la in aban ban hung chal da lai ding za dang chi dang nam dang ho la azong hi tabang hi hungum da lai ding a hi hi ja chu e ho a hi apat na la chei na hi lo ding a hi in tua hi pathinin e ho hi special quota ap danu le Israel te sanga ngei lu zo la nam than zo da nai seu hi azo le hung ki chai ding hung beiding GMFDI jong he azo le a chei na hung thau thau ding tua thu ki sei ho hi amo dinga azum now hung ding ai wanga hung ki sel hung ki le khu ding hung ki pe ham hung ki gu thor thor di hung ki gu a bon che ka GMFDI ho member ho chui lang ge ta wam tua ho bung phut no mo jong chu hung ki hol mo ding he ta ven he phat hung chi chi ding so le down ta khat chu tua hi a hem la ho satan pa le a ki chim ho khon mi pi ho hi jinoin ta pathin ho no mo ni tampi hi a lep la hi ya so hallelujah amen tia sam ho hi lep la a hi vin buma hi vin hi ya chu chi wa cho mo hi zungol zu ki don sa ipi ha a kham tabanga control ki bol hai ta vin hi ti chu pona nam le jing vin hi ya chu right spirit ki ho pi go zo la spirit di top thailo hi tu hin GMFDI kon
hung proof win thu ke phun lai ta la hung win lang hung su the win na ti ji win ai thu ke phun lai ta hung kyung han lang i pyam ka hung ke bol le mi that ding an chang na hi ki di wai e cha pa cha hi ya chu pathin ke phun na manifestation hi ding a hi ana to thil bol ki dang ho zo se jong hi satanin a le a bol ding a hi ya chu mi pi ho ding a chu ta san na be a be la ma hi a hin la hi chu pathin a hi po in satana hi mi khanin phone in bolin tu jing ka ma chon phone in bolin oza pu district hospital ka kibat sa in lo hoi GP win a hin la mun khana kain ko te khanin mun khana e pu win ama chu mun khana to me pharmacy am khana to me hin ama chun naga chi ding taw dam ho naga ke taw dam sa ding veithum naga ke taw sa ding chu zo ting ta le ken lo ka ji pi ba ding na hi tin a hin sayin hui chi zo ka zui ding ham ti pa hin in dong ina hi ken zong ka sai chu OPD doctor le kha a lo chu hai tan ke cho in lam che pa cho na zui pha phanin a ti hin ama chun hulanga ho ka ke taw sa de me lo le nang to pastor pa hong lan hong taw pin a ti hi ket ka sai chu OPD le kha chu doctor ho chu zui pha phanin ka ti hin ale azo langa na ga chi na pa OPD doctor hilova pharmacy a to pa chun naga chi na ding mun chu na copy am amina sei pi am katia hi nge ei sei pi e atin na ya chu hi chu ho chu ke lap la da hi mi business a hi chu chu na lung lu hin ke kong ting la visit ka boarding taw na ka man pi ding lo chu hai ta na ne ding na ki jan ding a hi nang bo se chi ta banga chu dam mo na hi pui wa noi le se na dam mo tam pi nang ta bang ho chu case mo mo a hi tin don na ka nei na hi hi chu chui ba na hi le mi ho hin ipiha satan ke chip na pa hi pathin min pana taw na pana he tabanga hi pathin mi sa ta bible pana hi na to hi ti pa hi ina chi thai divin class words tu nya dinga ka sai hi en an ve ho zo sin chung wa ke pa in tu hin was pa chung pi do ki tange ka ke pa e le ki pam be se jingi tu ni live stream bol na wa lunglut ta achai chan ge hin ve ho zo sin chung che wa ki pa tu ka sayin pathen bo vintin achai na ading in question khat la ni omin he chi hi ga don but na hin pi wang ve kating private 503 ma hin do nom khat ka ni ye phat theina na chan zo si u GMFDI hin a hin ho pa lawa GMFDI na hung ki phone lo le chin khulam lung hang ding a he kiti khu ipi asei naw ham nei hin hil chino pi se na ham ki hon chu itiong ka hil chen diu ham ka he po in a hin la ama hona sei chu a chu a hi jingin phat theina chu Mijouse si chu pathin in avil naw mun na angai to ji wa chu mun danga chu pathin lo da na chu angai to hi ja chu lai khu ama ho in pathen phat thei bu na na chan diwa le laya he permission hong kila ading tabange ya seo hi ni chu ke hon ka hil chen thei povin ai pi hele chung le tunia hauneu khongsai ama hin live stream hin ve shot pen a hi in ama hin question khat hin dongin na chung so pi hauneu khongsai na chung a ki pha thu khan se a ve shot pen number 1 top 1 na hi in na chung a ki pa thu khan se aman question hin do hi hitin sayin evangelist pu pastor hon a sei khat a hung ting le gucha banga pita so ki tol mang le ha gucha banga hung ding a hi a phat koi man a he thei poi hichi bible is there a bible am hom het nom a ume okay henge bible chang them khana chu Jesus Christa hung kit na ding hi gucha banga hung ding hi gucha banga ka hung di a hi ati in he chu khomi tam ta in ale khil lin iki hil ven hi jong le ipi sei na ham tele gucha hung ting la khun koi ma hi kiging man lo cho iti a hung di ke hello cho gucha chana gucha chu het man lo ka hung go ki za mang jal cho he banga chu a phat ke het lo banga chu bible in hoi tan sim leo chun a phat a sei na he na Jesus Christa hung na ding phat chu koi ma na he poi ti na chu thu lem ti dham analogy sei dham te ka na ki mang a hin na he chu a he bowe a phat ki het lo na ki sei na he bowe
okay chalai hi lai ka chukin sang kha ga don bu nge chalai ka chu ke chi ja thena ding ka don dam nge nge sia pakai Yesu Krista chu gu cha banga hung ding ki ti chu koi ma chan ani kho phan ani dan he lo ti na hin na 2027 January tarik som na hung ding hi tia fix ke bor thelo ti na hi pakai Yesu Krista hung ding chu gu cha na hung na ding chu pe ha a fix thelo banga gu cha hi ti long di he tia ki sai thelo banga chu gu cha tarik nga la hung di he tia ki fix ki bor thelo banga chu pakai Yesu Krista hung na ding chu a date ki fix thelo hi ti na in ken zong heta bang chen ni chenge ki pa me ale che he chainong hetan tin oi pu ibola pastor evangelist tamta elson gang te na oi pu ibola pastor evangelist tamta ineyuvin ibola GMFDI mun hi sumang ding lunggel anei thelo a hi tadem holam kai tam ta ineyuvin hi chimun subain na dinga ibola pan ala lo ham chiwang chu ke ma het dol ga sewang we leng mi tam ta hin abula chu koi ma en ima cha sei lo hin na thing bana sei dinga chu sonum ta ho jong la khu nat danwa mang thau heta in adon but ji hello ti dam alone ji hello ti dam mi tam ta chu pathin na tong ho jing jong a boi tam ta o me hin ai chunu bana IPGI tabanga humi tam ta in pastor evangelist hon adon lo ham tia hele ti sei da chi hi lung thing ki sei le ke ho ke komna ding hong ga be lo hen a hin la mi pi ho ka vet na la mi pi ho lam vai na ka ki mu te nga le e hon e sei lo wala thei lo ko na sei ding ham tia chu ka hin sei pa no e bovin hi chi hi ke ho bung mi zo he pon ga sei dinga chu piam khat ki chom se na helovin na imi sa he jong le e ho bung mi jong hello e ho bui na jong hello hen la mi tam ta man thai ding chu pok nat na zala ha ta hong ke se hen he chi hi taw na ta tho a su mang no ma ba jong le hoi ta su mang jing thewen hen la don se lo a hi jing in na he chu nang le kein adon but ji jong so ka he de po in amo adon se lo ti de hi jing in au bung sungo akivet tup lo ti di hejing in ai chu tam ta sei de ong kanom hi in na iti chun phat sa ing kati chan chui tan te tu nia ding in pathenin live stream him the hozo se Sunday special live tu ni thupi khatna abul lang hin velo ho ding hin sei wang wei ki ni kati khatna chu GMFDI lhagau thing ngin ahun vilove ativa khu Bible akot nova mi sungal lhagau thing alu thei chumem tia khu Bible chang ezekiel bung ni chang ni hobang kot abol in tu nia ka bol chu phem tel ka hin seu chu phem tel pathin lhagau thing di ta hung lu tinga la GMFDI tabang khon aki ampoi sun la jan banga ki hi ti chu Bible akona ka hin sei chi no hita in aban ting le ninunu nga GMFDI te hi ehodinga ki example ti da chu ehodinga ki hil na aman thei dinga hi lhagau lamdang van tilgi lo hole diabolin ninunu nga vanui pumpi lheplhahna dinga I changya na ato from level 1 to level 9 chan na he mi pi hon het theinga he level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tia he kan sai o hi in he che ho hi avelo ho in live stream ki chaitina na velvet kit the o hi in he che hi GMFD ho ding se he point ta san cha te zo sin Bible a pathinin Jesus Christa in warning an pi sa hil cha na nei ho chu ka hin ta lango heta in angai ho zo sena phat chom diu ka ta sanin pathin phathein bo vintin taw na le pathin to ki goi job na nei jingowa pathin thu sema khol to ding hi e hon ikin len pinu hetai ninu nung mong phat nung mong chai a chu im hitabin ji chun tu ne live stream be ho zo si pathin phathein bo vintin akit ting la ki mu kit kha sevin dam sel taw hete he je live stream hi na sel ding in ka hin tim ki ne jong le live stream a subscribe bolo la han subscribe him bolo vin lang pathinin dam na pichi taw hen bon chavin dam selo te bye bye